izvoli ključeve grada, šoldi ti neću da, to drugi put, još ti premičao, ne bi znala čaš ni mi. Živio put! I sad je ključ i bandjera tu i moramo početi aplauzi! Ključ grada je predan i male maškare su zavladale gradom. Ulogu gradonačelnice ove je godine preuzela Lucija Čerina iz grupe Super junaci za ekologiju, koja je ujedno i otvorila opatijski jubilarni 25. dječji karnevalski korzo. I sve tu u dobrom ritmu. 30 nas je, tu su članovi našeg 13. saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, naše radionice i igraonice za djecu s teškoćama u razvoju Kolibrići, naši plesači iz plesne grupe Plesom sve mogu ja, volonteri i roditelji. Ideja za maskom proizašla je iz održivog turizma za djecu. Štitimo zajedno našu planetu, tema koju su dobili dječji vijećnici. Svaki član grupe na sebi je nosio posebnu poruku. Moja poruka je da bi svi trebali imati kao dostojanstven rad, znači da bi svi trebali imati nekakvu jednaku poziciju u društvu. Nakon Super junaka za dječja prava uslijedio je niz raznovrsnih i maštovitih maski koje su izmamile osmijehe svim posjetiteljima karnevala. Mi smo kaštanske belice. Ja volim plesat. Zato što volim plesat i pjevat. A plesati i pjevat vole i ostali članovi iz dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav. Predstavljamo kastavsku belicu koja je autohtono grožđe našeg kraja. Ideja je, znači, nekako se uvijek baziramo da to bude nešto što je naše, šta je od nas. 200-tinjak nas je, znači broj varira zato jer se dosta djece razboljelo, ali računajmo oko 200. A preko 200, odnosno čak 450, bilo je malih hrvatskih nogometaša iz osnovne škole Srdoči. To je ujedno bila i najbrojnija grupa na opatijskom karnevalu. Predstavljamo hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Dječji karneval je inače onako maska na koju smo ponosni, nije cinična, nije satira. Tako da, evo, od trenera, izbornika do svih igrača tu smo. Malih Modrića, Gvardiola, Perišića i ostalih igrača iz hrvatske nogometne reprezentacije moglo se pronaći na svakom koraku. Zabaviti se, plesati i igrati. I kako ti se sviđa ovdje? Pa odlično je. Ja sam došao tu da vidim svoje prijatelje i zato jer volim maškare. A šta? Neopisivo! Odličnu zabavu napravili su i disko plesači iz osnovne škole Belvedere. Ne znam od kud je ideja, ali uvijek se gleda da je nešto veselo i da možemo kostime da budu šljokičasti i tako. Koliko vas je ovdje danas? Svi razredi, znači od 1. do 8. od 7. zapravo i učitelji uglavnom iz nižih razreda. Učitelji su zajedno sa učenicima svim gledateljima pokazali svoje najbolje disko korake. Ja sam došla ovdje da pokažem kako možemo dobro plesati i da se zabavim. Meni je ovdje super, a došla sam zato što inače volim plesati. Što ste nam pripremili danas? Danas smo pripremili maske, disko Belvedere i ples na What Feeling. Odlične plesne korake imala je i osnovna škola Zamet, koju je činilo gotovo 150 Pinokija. Pinokio je pripremio jedan super miks, plešemo na jednu jako poznatu pjesmu, eto, s TikToka, svi klinci znaju. Jako mi se sviđa i želim se jako zabaviti sa prijateljima. Je ti prvi put na karnevalu? Ne, drugi. I kako ti je sve uskoro? Bože, treći. Prelijepo mi je. 1. do 4. razreda i nadalje volim predstavljati svoju školu kao maskotu neku. Osim Pinokija našlo se tu i morskih zvijezdi, meduza i super junaka. Kraj karnevala bio rezerviran za halubje. Prvo su svoju koreografiju pokazale halubajke, koje su svoju masku mačak u čizmama nazvali halubajke Vaškornjah. Ovdje mi se
najviše sviđa zato što ima puno zabave i plesa. Meni je ovo super zato jer se tu ide za uživanici za ples. Reci mi, šta ste vi danas nama ovdje pripremili? Pa plesanje, zabavu i mačke u čizmama. Danas smo pripremili zabavu, druženje i sve ostalo i da se zabavimo. A kakav bi to bio karneval kad na njemu ne bi se čula zvončarska zvona? Halubajski mali zvončari zatvorili su 25. po redu dječji karnevalski korzo u Opatiji. Nakon karnevala zabava za djecu nastavila se na Slatini do 16 sati. Riječki Let 3 pobjedio je na Dori te će u Liverpoolu predstavljati Hrvatsku s pjesmom Mama šč. Letovci su premoćno pobjedili sa ukupno osvojenih 279 bodova. Pa što reći, hvala svima, evo, zaista. Mi se jesmo trudili, ali nismo očekivali. Iako smo očekivali, ajde, što nas sad čeka? Let 3 je prvi puta nastupao na Dori, a od početka su slavili za jednog od favorita opatijskog natjecanja. U principu nismo nešto iznenađeni, a da li smo očekivali, nismo, da li smo priželjkivali, nemam pojma. Prva impresija je, pa mislim, najveći dobitak je što ispada da su stvarno ljudi prepoznali naš rad i neku našu intenciju da dođemo do čim šireg sloja publike. I tako je pjesma Mama šč došla do šire publike, a ta šira publika je oduševljena pjesmom, ako je suditi po broju glasova. Za šire mase ću vam vrlo jednostavno to objasniti, a to je da je šč jedna jako stara abeceda, starija od ovih egipatskih piramida, vjerojatno jedno 5000 godina. Znači, kad niko nije imao abecedu, mi smo imali abecedu, a to je prvo slovo bilo šč. A to slovo povezali su u pjesmi s antiratnom tematikom. Može biti vezano ne konkretno samo uz rat, nego uz nekakve anomalije, pojave bahatosti i nekakvih moćnika koji misle da mogu raditi što god žele, koji misle da ako im mama kupi traktora da mogu parkirati gdje god žele i tako dalje. Ali naravno da moramo komentirati ovaj rat koji je nama doslovno, tako reći, u susjedstvu, tako da sigurno se i da bude takvih traktorista, bit će i rat. Let 3 tako putuje u Veliku Britaniju zahvaljujući glasovima gledatelja, ali i stručnog žirija. Liverpool je domaćin Eurosonga koji se održava u svibnju. To je potpuno nebitno. Što će Europa htjeti, misliti, željeti. Mi imamo svoj put i ako smo sretni s tim što radimo, eto, desili smo da smo večeras i pobjedili, ali nismo trebali. Mislim, nemamo namjere sad nešto prilagođavati se nekakvom roamingu, kako da kažemo, ili ukusima. Bićemo mi, kao i uvijek, pa kako bude, bit ćemo. Samo bi voljeli da zaista imamo podršku u pitanju toga da tamo tu našu točku dovedemo do tog nivoa da zaista budemo svi skupa ponosni na nju. U Opatiji se natjecalo 18 izvođača. Drugo mjesto pripalo je Harmoniji Disonance, a treće mjesto osvojila je grupa Detour. Balinjere su ponovno zaroštale opatijskim asfaltom. Održana je jubilarna 40. balinjerada. Super! Mi smo veliki prvi, ali od zada. Tako da nema problema. Najvažnije su djelovati.
Imamo starega i imamo juniora od zada koji nasljeđuje. Mi smo Lumber klub, prvi klub u Opatiji, 66. osnovan. Prvi idemo poslije balinjerade i to je to. Držimo se stare hužanci, balinjerada nam je zakon, a sve drugo nam je još veći zakon. Tradicionalno karnevalsko zbivanje svake godine okuplja stotine sudionika. Za 10 je pasalo da bi imao i kletu. Odlično, svaki put sve bolje i bolje, nakon evo koliko već nismo 2 godine imali, tako da ovo je stvarno super. Evo, malo smo se podružili i to sad idemo za Lovrant. Atraktivan spust natjecatelja u neobičnim vozilima na kugličnim ležajevima i ove godine okupio brojne gledatelje. Trasa utrke bila je od hotela Pariz do Slatine. Balinjerada je najoriginalnije, najposebnije karnevalsko događanje u Opatiji. 40 godina za redom nikad nije se dogodilo da se balinjerada nije održala, čak i u onim pandemijskim godinama. Ono što je interesantno, vrijeme uvijek prati balinjeradu, uvijek je ovako sunčano vrijeme, nadam se da će biti, da će balinjerade biti još puno godina, jako puno posjetitelja, puno publike. Najvažnija je dobra zabava. Super je, meni je ovo 30. i nadam se da će još barem 20. uz ovako super ekipu. Imamo građevine, ne fali, jedna aktualna tema prisutna. Oni su zastavovali već stupove, dolazi stvor. S balinjeradom su odrasli mnogi Opatijci i ona je postala zaštitni znak. Lijepo vreme, 40 puta već. Prekrasno, puno ljudi, puno učesnika, srce mi je ovako ono. Prije starta balinjerade svi posjetitelji mogli su iskoristiti usluge posebne taksi balinjere, besplatne vožnje uz pratnju stručnih vozača po stazi.